Kalong ke bas ngusi bat du nong shibu ni kaRi Khasi jantia jongi. Haka batang hapo arsengi la du no ya arngut ki Myllung bat ki Kaitor pa Khraw ki balak ketik jengmut ban pen im ni kajait ben riu Khasi jantia. Menen kesingi la du no iba pedi. Kumban pen ken mau iba pedi ide bal arwai ke jingrai bapau bah kaRi Khasi jantia haki por ime ipa bat mentaru. Ke jingrai jadu ayusha yang ngapila ai. Bat minta ke step arpaway tarik ujembang arhajar arpaway layo saka kubor ke Khlad no iba Rana Khraw haka por kendai bejimen step. Kendiat sepang iba Rana Khraw udayu belak perat lentih ke jingpen priang pai baik kisur jingrai Khasi lingba ketup sur jingking kesiar. Ketuk aniki jingrai bepau nambil arwai Shillong, riwar, ngalong tang unang bela, tiu gula babun rong bat kiwai. Kemensim shitrehem yala kajait ben riu, ke dok nut bas lejin iet ya kamariang, ke jing im shisur, ke biria ke danda basongnya, bat kini barok ki snap Khasi tenrai ki palang lembah ki jingrai Rana Khraw. Ula ke jok jingjob ya kakusna Meghalaya State Award, di Rot Singh Award for Arts and Literature, ke senjuk ki barikor Khasi, Riti Academy ke aiburam ya kanam uklur Khraw Rana Khraw. To ai ba un let suk bat bang kwai hat war ublay.